omukoro gutebekanisiibwa bashamira hari Kisenyi Model Primary School nakigendererwa cyo kurugarura busya ubwo bari kwetebekanisiza kujaguza emyaka igana ayishemero rya Siombohereza abo kuba Kashenya barakingirira master office rero kirukanga n'abataka kaza kuba tom police abamesa n'abantu abaga Kashenya no bagambo ishome ibe bintu ni bo society nangwa n'ibintu bicebuhira kabekagiremo abantu batangiye kwandika ibipapuro byaro ubwo noreba mwamwenda kugarura ishomero mbuteka utandukanye n'ituma y'abantu akampara nyina kubagagara itukubu y'abantu kumanya ukora research ekintu cy'ukumire cumwe ekirukorera abantu ukora ishomero ke n'ibintu ecyo kubaza no kuwo umuntu areba kakashenye yaka agira test cy'abantu kurugayo aha mukorogo abebembezi bajimira umuzogo butijuka hibarabiri ugafutura kumetwaza okusapotinga amashomero bakwetaga ishomero y'abasilamu turikire gukora exam for this chidiconary pre-mock for our chidiconary twagereza amashomero gona kukumanga shomero mu kanisa obani private obani ki abo amburuza atabo ki private swazitamu Kisenyi Model Primary School ekatandika mu mwaka gwa 2024 kandi hatekize emyaka igana kandi abashamireyo bariyombekire kanye n'ishatu hamwe no kunduza byombeko bibira hishemereri kanyabe kabishomero ya Kashenye as a professional doctor bata tubakuzikiro konka wakumuka no bashaka kambaro yo za gorofu bavuga mu moto kamarungi turije kwa wakumuka y'ishomero gitu no tene munashomira shomani kitu chamani mnonga akonye wakuchimanya njeni ngambala wano mbasi nguo nyondi mwana wefuzi akwatata kafarumurwa na chinana n'eshatu ikigezo bansiri nazo bakakuzwa imiziki tukuzo P60 boarding so agacha kumkundi yongache no kushoma mukuru w'ishema ya Kashenyi Primary School asimira abashamireyo ahabwe hureje n'umugando gw'abahiri abana bona kutenda shoma hari umwana wabire aine engito kabante batsa ebigeransi binemera nyonkanye engito yo kubanje nkagitunga naza umutamsho omugandi abaziro muri mbarara bashabwo kombeka amashomero gabo amatine kweganda ibyo nabyagambirwa omukushaba ko kurundana sente zo kombeka uburaro bw'abeji ayishomero ya Bishop Stewart Vocational Secondary School Kibingo ahabusaba dikondo bwa Kibingo muri Nyakayo Jumbara City South bakaba serious with discussing time bakaba ni planning na bakaba tureke gushikirwa bishimo okurundana sente oku nukwijobwa yima yabeji kweyongera hishemereri ushanga abana domutremwe zishipayingo abana barenga abana tanga kuyandura na bayoro babe benturebere ngutwaza kukombeka domutre yoko muraza abana 200 kibasa kutuyamba kandi domutre jo twagitandikire nija kwetenga miliyoni zikukanka cyenda na mushanju na n'ubukongeramo so abantu twasima abantu bija abishinturiana ushanga babiri sharing ekitanda kimwe then tukibantu sharing ekitanda kimwe omushanga muntu aininga inebizo ebyaine takurara nabantu ushanga mwenu mwateganisibwa konka abantu nito tushemerire kuba ntureba munonga amashomero gitu abo kuba abakushomeramo n'abana bitu na no kuza ekicweka kitu no kuzihanga ryitu government tekazago wawe katweko mukaze kamuzara ho mwana nico rukurebera ntuhabura n'abantu ngo bazara abana bakora ki abaru kubasa oburaro bw'abejaba nabwetenga miliyoni zikurenga cyane na mushanju konkashaza kurjiro mwanyongu twasiga miliyoni ziri kukitano za rundino aha TV West Susan Charsima na Mike Twachiri